Edisi Chongbari na Bwskango Tonwi Chasalo IPFT Bodolni Luwajijakma by Agartala Press Club Khlaijakha Kaisa Kokchap Panda Panda ni Bisingtwi Gosimung Naharjakha Phainai 17 March Salmario Jotto district ono Khlaijaknai IPFT Bodolni bike rally Abohai hinino Sakha IPFT ni chief Swapan Debbarma Asli Kokchap Panda Manjaka Mantri Khlaijakha IPFT Central Committee ni Asufang Prem Kumariang chief Swapan Debbarma no khoboi te kobana thongrok Bwskango edisi election titi edisi election ni সাধারণ যে নির্বাচন অবনতই Chini IPFT পার্টি ni কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি অর্থাৎ সিইসি পাশাপাশি তিনি ni যে মিটিং Chini যে 22টা ডিভিশন দङ 22টা ডিভিশন ni প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি তার পাশাপাশি Chini যে অ্যালাইড অর্গানাইজেশন ইউড IPFT Artisha, IWFT, IMW, TNA, Borokni, the President Secretary Shok, Khlaijakha, Bwskango, titi edisi election ni, prostuti no tuyi, tini meeting asuk lakha, Chini, Jotto no prostut, bebak, the President Secretary Division ragno tam kai samutana nangnai, abo song already, tini ni meeting ni Bisingtwi, song message rohorka, mulato message rohnan bagina, song tini. Meeting asuk lagi. Nakai pasapasi Bwskango 17 tarik March district wise Chini election ni ঘোষণা ni sikang Kaisa prostuti prosar hisabe song rally district wise rally ngai jonosabha ngai abo tini siddhanto najakha Khorang ni simi pranam ni koktum Chini Khorang